He kaupapa a whānau, te Kura Reo ki Arahura. It's a few Kura Reo I've been to here and in other places throughout my life. And I commute around the South Island, so I'm here off and on, off and on, off and on. Heoi anō, he mihana tā ema Weepu. I love wānaka. I grew up when reo was only just starting in Kura and there wasn't a lot of reo spoken in the home, and so I've always wanted to have it. I come here so often because I'm from Nokonei. Oh, yeah, my dad was raised here, so that's why I'm around here all the time. I love it. Ko e nei tokorua ētahi o te kāhui whātekau kua tai a tinana mai ki te Kura Reo ki Arahura. Pēnei I tōna ake reanga e hara Weepu I te mātanga reo. Heoi anō, he reo tātana tā māhine a Catherine Messenger Weepu. Ki te tautoko I te kaupapa, toku waimaria I tipu au ki te whakanui ātara I reira I tipu ai ki te kura kaupapa. Nā reira I taku hoki ka mai ki te kaikai tino roko au I te koreka o te reo Māori. Nā reira ko tēnei au e tautoko I nei kaupapa e hāpai ana. Kia ora I te reo ki tēnei o ka hapori. E ai ki te tatauranga o Aotearoa, ko tōna te kaumātoru I ra whāpaiheneti o ngā uri o Ngaitahu e kōrero Māori ana ki te kāinga. Ko tā Messenger Weepu, ko te mea nui, ko te akeaki I tōna whānau ki te ako. Kia titia te hiahia kia hoki mai te whānau, koira tāku whaika. He rei te mea mōku ake e kari kia hoki mai te whānau. Nā reira, kia haumaru, kia tiaki, manaaki I te huka e pīkoko ana ki te reo Māori, kia haumaru, kia hāneanea tō rātou noho, koira tāku. Ko tā te kai whakarite a Ariana Stevens, he mea motuhake te Kura Reo nei mō ngā rautaki whakarauora reo ki te takiwa o Pautini Ngaitahu. Ko hoki mai etahi o ngā whānau, rātou mai hara mai te tautuatahi me te tautuarua. He tohu tērā no te tau o te noho, he tohu tērā no te whaihua o a mātou mahi I enei Kura Reo. Nā reira koira tētahi o ngā paenga, ko ngā kanohi hou, tētahi atu paenga, I te tau nei kua whai tautoko mātou I ngā kaiako ngaiao, ki te tiaki I ngā tamariki, kei te tino rongo I ngā hua o tērā tautoko hoki. Nō reira, e haere tonu ana ngā mahi, mā ema. Well, eventually I want to be able to speak just like her. Yeah, we all want to speak like you. Yeah. And just to be grounded in my own history as a Māori Nokonei. Mahi a te mahi, ko horotai te whiwhi. Shakayla Andrews-Alapaki. Tahu News. Ko te reo